Smo na snemanju z DM-om. Jaz sem lepa Afna in tole je moj look za DM z Bio. Moje ime je Eva in tole je moj pomladni DM look z izdelki Max Factor. Jaz sem Tesa in za svoj DM-ov look sem zbrala Libora Kundava. Jaz sem Ajda Sitar in to je moj L'Orealov look za njen kampanjo. Pozdravljeni, moje ime je Eva Cizimet in danes smo za vas ustvarili ta super styling, hollywoodski glamour in vse to z znamko Rimmel London. Jaz sem Katja Grudnik in bom za DM predstavljala znamko Maybelline.